वशद कना गुलिराज में सेगमेंट में प्रोग्राम स्टोरी लाइन 360 मरूच में प्रोग्राम में एक अहमी टॉपिक है आयस्ती लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जैसे बलूचिस्तान में गिंदगी के gwastगी माया छे यक खौफ और हरासे जैसे एक फ़िज़ई और मुख्तलिफ चेक पोस्ट सिक्योरिटी फोर्सेस और ई दिगा इदारे ख़ास तौर पर सिक्योरिटी एहलकार्स निशानक जोड़ कनक हो गए इशी अभी अगर मैं बेगिनती क्वेटा शहरा आउ द स्ट्रीट क्राइम बास जैसे सर्चेस को था स्ट्रीट क्राइम जैसी बाज बेगे पहला मैं इश्कुतगे के कराची स्ट्रीट क्राइम बाजी और ईदगी शहराना मेगा सिटीज़ आना लेकिन अनु मगिंदगी के क्वेटिया भी जैसे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अब बाज ख़राब है अनुगा मगिंदी के अमन का गहवारा बलूचिस्तान यक सेमिनार मुनक़द कनक होता मुद्दा दौरान स्टेक होल्डर्स सियासी राशून और ईदगा मरदम और जो कि कलदम तंजीम कमांडर होता इमाम शंबे आहा मारक होता और अमन गहवारा बलूचिस्तान जैसे एक सेमिनारी मुनक़द कनक होता आया है सेमिनार मुनक़द कनक ए चीज़ा नी निशानदही का कि बलूचिस्तान पुरअमन है और बलूचिस्तान ए वाहदा जो ख़ास तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस निशानक जुड़ हुआ गया आ पर्चा गुड़ा बे गया अगर बलूचिस्तान अमन का गहवारा जोड़ बुता बकौल अमी स्टेक होल्डर्स आनी जो कि शुतगा और सेमिनार तो का बाहर ज़रूरत है अलबत्ता जैसे प्राइवेट मीडिया इस सेमिनार तो का अलाव न बुता गम अमन ये सूरत हाल सरा गपुत्रान बेकने गुड़ gwastगी शपा हम तुरबता इलाका जैसे जोसक बोर्ड नज़दीका हम सिक्योरिटी फोर्सेस है जैसे कैंप निशानक जुड़ कनक बुता इची पहला में बिगेंदी के जो बजो वाक़या बुता इंतहाई अफसोसनाक वाक़या बुता कि आउ द सिक्योरिटी एहलकार 5 जैसे मर्दमाई तो का ज़ख्मी बुतगा और 5 एहलकार जैसे शहीद बुतगा मगिंदी के जो आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आहमद का क्वेटिया और आया नए जैसे हाल पुरसी को तगे लेकिन मगिंदी के जो बजट यस्ते अब बजट बाज मजनी एक हिस्से बलूचिस्तान ने जब बजट पेश कनक भी आइए सरहर्च दर्ज लॉ एंड ऑर्डर सर कनक भी ए साल जो माली 2020 तो 2023 तो 4 माली साल जो बजट होता आई तो का गैर तरक्याती मद्दा 51 अरब कलदार मुख्तस कनक होता और तरक्याती मद्दा 2 अरब कलदार कनक होता और हामुक साल मगिंदी के बलूचिस्तान अमीन चुके ही बलाई बजट एक मजनी हिस्सा जो कि अगर ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो ख़राब मबूती ए जर दिगी चीज़ा नहीं सरा कारमर्ज बुतगा था भले एक मजनी हिस्से बजट जैसे खर्च कनक भी थे अमन व अमान बरजादारे के वस्ता लेकिन आइए बावजूद मगिंदी के बलूचिस्तान अमन इमनी जो सूरत हाल है आइए तो का हिच बड़ी बेहतरीन है थी अगर मैं सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ है रिपोर्ट अन्नुगा बेचारे में पेशदारी न गई कि रिपोर्ट ताहा पाकिस्तान तो का जो अगर मजमूई सूरत आला बेचारे गोड़ा चुशी पुर तशद्दुद और अमानचे वाक़ियात तमाई तुका के मर्दम बीरान बुता का तुका कमी बुता लेकिन अलबत्ता बलूचिस्तान वाहिद सूबाई आमूद 14% जो ऐसे ये वाक़ियात आनी वैलानी तुका गीशी बुता यक निमका मगिंदी के पाकिस्तान तो का पदा ओवरऑल बेहतरी पैदा की लेकिन बलूचिस्तान जो ऐसे ये अमन अमन ने जो सूरत हाल है गहतर न भी गए अगर मानू ताज़ा तरीन हमारा बोगोशी गोड़ा जो ऐसे DIG निमगची यक DIG क्वेटे निमगचा यक अलर्ट शेंग कनक होता सोर्सेज नहीं रहता ख़ास तौर पर जो एरियाज़ हैं क्वेटे आए नहीं तो का जैसे शुमाल कनक होता कंधारी बाज़ार सिटी पुलिस थाना IGFC दफ्तर रोड और कोई भी जैसे शक्की गाड़ी चीज़ा नहीं हर चीज़ें इतला दे गया और एक हाई अलर्ट शेंग कनक होता एक कि मुझे हमारा ताज़ा तरीन सोर्सेज नहीं रहता रिपोर्ट ही गोशी गया मारा जैसे BNP मैंगल रऊफ़ मैंगल साहबा ज्वाइन को था वाजिया वशत कने और आया में गिनती के BNP मैंगल भी अमन अमान सूरत हाल है और वड्डे सूरत हाल है सरा जैसे आयना एक मजदी जहर शानी और बास कामयाब जहर शानी दर्शान को था दुरुस्त सारिया वशत कने अस्सलाम वालेकुम वाजा जी वालेकुम अस्सलाम वजह शुभ बाज मिनट वर्ष होती कीमती वक्त कश्ता मरा दाते की वजह अमन अमान सूरत हाल सर इचके बलाई बजट एर कनक भी लेकिन आइए आउटकम मन अगेंद गई जी बिल्कुल इसी बिल्कुल सुना सही गुशा है कि बलूचिस्तान लॉ एंड ऑर्डर वाला एक रकम की बजट के तेर कनक भी थी कि मखलूका तहफ़ुज़ भी रसी जान माल महफूज भी हर शहरी हक की लेकिन हम गिंदगा कि इदा पुलिस हम बेबस है लेवीज एरिया लेवीज बेबस है और ख़ास रिजल्ट कैसे आएगा ने मखलूक महंगाई वाला हम दूसरी बात बह गए और मखलूक जान माल हम महफूज ने
طرح گاڑیاں نا ہم پھل گئے اور بعض علاقہ نے تہا کیسے ہمیں کرمنل مردم کیسے وتی گروپا نے ہمراہیا کیسے مخلوق کے خلاف کیسے آپریشن ہم چلا گئے مردمانہ ادا کیسے اغوا کنا پر اغوا برائے تاوان ہم دور گئے یہ اوپنلی بہ گئے ڈھکی چھپی یا اے ڈولے نے کہ ساری ابوتن کہ بھئی یک دوسرے کن گئے نو یہ دوسری ہم کن گئے سینہ زوری ہم کن گئے سرکار ہم معلوم ہے ہم اصل کے سرکار سے طاقت و ریشانہ ہم معلوم ہے واجہ شمر میں توار پیدا کے جی آواز ہے واجہ گوڑ ادھا شما کیا قصوروار سمجھی کہ ادھا لا اینڈ آرڈر سچویشن جیسی گوستگی اگر میں 2 ہفتہ تک بیچاری جوب واقعہ بیچاری وڈ ڈے جو صورتحال آئی ہے بیچاری یہ چیز پرچہ گرودار نہ بھی گیا سر ایشی کیسے وزیر داخلہ ہم وڈات کا میدا اور سیکٹری داخلہ مات سینٹ چیئرمین بھی ہمیں آتا پدا قبائلی سیاسی کیسے ڈیلیگیشن ہم درمیانہ کب تک کہ یہ دورہ مسئلہ نے حل بھی لیکن ارا یک نے مگا ایسے کہ مخلوق ہے اور 2 مہینے مگا یک پدا ہم ڈیت اسکواڈ گوشک بھی تھے یا کرائمنل مردم گروپ گوشک بھی تھے ہما مخلوق ہے جی لیکن آئی نے ایف آئی آر بھی استم اغوا برائے تاوانے ہم انوال استم اور 2 مہینے مگا ایسے کہ ہنی بھی بعض مخلوقہ کیسے اغوا برائے تاوانا ایشانواتی کرا ارکتگر ہم تقریباً 20 ساچ گیش بیبا یہ دورہ سرکار ہم کو اشکزار بوتگا چیف سیکٹری آئی جی بلوچستان آئی جی ایف سی سی ایم بلوچستان یہ دورہ مخلوق سرپندے کے لیکن ادھا ہرکس کے کہتے ڈیلا کرتے یا ادھرا چیزاں نہ کیسے کہ دیما ایر کنا ود پروف ایف آئی آر ایبسکنڈر استم لیکن آئی اچھ باوجود ایشان خلاف نہ ایکشن بھی گئے نہ مخلوق ادھا حاصلاتی رس گئے نہ مخلوق جان مال یہ ہم محفوظ نہیں پورا بلوچستان ہے وقتا کیسے جرغمال ہے جی ہمیں دزانے اور ہمیں اغوا برائے تاوانا نہیں دستا اور ایشان واجہ شما وقت جیسے اتحادی سرکار شما حصے بی این پی مینگل وفاق کے تو کا جیسے ایک مزنے اہمی ایک کردار جیسے گوڑا آؤد اچھی بھی شمارا ایک ریلیکسیشنی نہ رس گئی یہ چیزانی گرودار کرنے گے خاص طور پہ دم وڈے صورتحال گرودار کرنے کے بار بار تجسس کرنے گیا جی ہو اما بالکل گورنمنٹ ہے ما حصہ لیکن یہ گورنمنٹ ہمیشہ نے دیما بے بس ہے ما شمارا گوشت روٹی شما پروگرام ہے حوالہ بے بس ہے ایک گوڑا کجا ملائی مخلوقہ کے اتحادی سرکار پورے جندی میں بے بس ہے منترہ گوشیں کہ خلائی مخلوق ہے یہ کیسے رودنتا پیدا بوتا جنرل مشرف فی دورانا یہ ہما گروپ ہے صرف خزدارہ نیا یہ مکرانہ بھی استا یہ نصیر آبادہ ہم استا یہ کیسے یوبا ہم استا یہ دورانہ کیسے سرپرستی کیسے ہما مشرف دورانہ بوتا ہمائی رودنتا ہمائی ایشانہ کیسے پرورش کرتا ہے یہ ہما گروپ ہے اور ہما لشکر ہے جی باس منتوار عبدالرئیف صاحب شموتی قیمتی وقت مارا آتی انچمہ گپتران عشقنے گئے تھی میر عبدالرؤف مینگلے جو کہ بی این پی مینگلے چی سیادی دارے آئیے ہمیں گوشک ہوتا کہ وفاق اور اتحادی سرکار ہم ایشانی دیما بے بس نظر کہتی میں نظانی چونی خلائی مخلوقانی بابتا گپ کنگے کہ پنجہ و یک عرب جیسے کلدار مختص کنگ بھی ولی پدا بھی ناشرکاری ویلانی گرودار کنگا جیسے بھی سوپ بنتے ادھا ضروری گوانڈی بریکی بریک اپت کائیں مارا ایدگی مہمان بھی جوائن کریں تھی اور آئینی گمگا پتران کنی اور آئینی موقف فضولی وشید کنگ گلیرا شیخ رندی پدا میں پروگرام سٹوری لائن 360 مگا پتران کنگے تھے امن و امان صورتحال بلوچستان خاص طور پر دوبارہ ایک بار یہ اپڈیٹ شمارہ دیا کہ جیسی کوئٹہ ایک ہائی الرٹ ایشنگ کنگ ہوتا اور ڈی آئی جی کوئٹہ نہیں مگا چا چند جو جگہیں بازارہ آئین چی روگا مکن کنگ ہوتا اور ایک ہائی الرٹ ایشنگ کنگ ہوتا کوئٹہ جو ڈی آئی جی آئی نمگا چا سرکولیٹ کنگ ہوتا کہ کوئٹہ شہرہ انو بے فضول ترہ چے مکن کا نگوتا اور خاص طور پر کندھاری بازار سٹی پولیس تھانہ آئی جی ایف سی دفتر اور چائنا چیک پوسٹ اور دیگر راہانی سرا
کوئی بھی شکی گاڑی یا کوئی چیز بیگ وغیرہ کوئی بھی انچی چیزیں رس گیا اور آیا نہیں ہمیں گوشتے کہ اطلاع کنک بھی ڈی پی او اور ایس ایچ او زانا جیسی وطی تانہانی تو کا بیا گے اور ہائی الرٹ ہے جیسی نوٹیفیکیشن دے گوتا کہ آیا ہائی الرٹ بھی وہاں اور جیسی کوئی بھی شکی گاڑی بھی آیا تھانیانی نزدیکا آہا گے جیسے اجازت مدیا اینا دیر بیدارا انچمہ زانے کے سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز نمگا چی بھی امی یک رپورٹ شنکنک ہوتا کہ بلوچستان 14% جیسے یہ سہ ماہی رپورٹ ردا گیشی بتک انچی واقعاتانی تو کا آمودہ کے گیشتر سیکیورٹی اہلکار فورسز ایف سی اور اے دیگا اہلکار جیسے نشانک جوڑ کنک ہوتا گا مزنی یک بجٹ ایر کنک بھی 51 ارب جیسے غیر ترقیاتی مدہ 2 ارب ترقیاتی مدہ ایر کنک بھی انو بھی اکثر 1000 انچے انوکی آسامی پولیس سے وستارک بتگا بلے میرٹ بنیاد سرا جیسے چچو تعیناتی بھی اے بھی ایک مزنی کویسچن مارک ہے تعیناتی اگر میرٹ سرا بیتی گوڑا آئی آؤٹ کم بھی آما پیم ظاہر کے لیکن جو آؤٹ کم ماں انو گندگے کوئٹے صورتحال بھی جو بے واقعات بھی وڈ واقعات بھی اسی سر میں گمہ رؤف مینگل صاحبہ بھی گپوتران کو آئی ہمیں گوش کے بے بسی سرکارانی باز گندگا کے اور جو کہ ای دیگا جو مردم استانا شرکاری جو گل استا یا ای دیگا گل استا کافی مضبوط اور اینی جڑ مضبوطا لیکن بعض افسوس سے گپی کہ میں بگوشی کہ حکومت سرکار جو استے اے درگتا بے بس نظر کے حالانکہ آئے وقت اتحادی سرکار باہر اور آئے نیمگا چی چوشی سٹیٹمنٹ کائک بعض اچ کے گپی مارا جوائن کو تا نیشنل پارٹی ہے چی سیادی دارو کے راشون حاجی فدا حسین دشتی صاحبہ یہ وشت کرنے السلام علیکم واجہ وعلیکم السلام منت وارا جی واجہ رؤف مینگل کو منو میں گپتران کرنے گتا واجہ ہمیں کوشش گتا کہ آؤ میں اتحادی سرکار باہر یسی لیکن پدا بھی جیسے بے بسی انصر ادا باز ہے اور یہ دیگا جو فرنٹ پارٹی ہے آباز مضبوط ہے شما نہ سمجھی ایک کویسچن مارک ہے نا بالکل ماں ہمیں چیزا وقت پریشان ہے کہ اتحادی تو بے بعدے تمام ڈیسیشن وہ اتحادیاں اور زیرک بانا وہ آگوشا مائے گپ زیرک نبے گئے ماں یہ چیزا بالکل سیاسی وارکر ماں زانے بچا مسئلہ مسائل بام بلے ایوڑ بھی آگاں چیزیں بھی گوڑا تو آو دیا وزارتا گورنر اچھیا شما آو دا داشتگا ہوتی گوڑا جاگے شما گپ زیرک نبی بعدے شما ایوڑے اسٹینڈے بسی گوڑا استفا بھی دیئے جی ہو واجہ پنجاب مگندے کی غیر ترقیاتی مدہ اور 2 ارب جیسے ترقیاتی مدہ بجٹ تو کا لا اینڈ آرڈر سچویشن ہینڈلنگ واسا ایر کنک بھی تھی انچ کی بلائی بجٹ اگر شما سمجھے کہ اے لگائنک بے گئی اور پچھلے بجٹانا بھی اگر میں بیچاری آبی کچھ مختلف نیا یک مزنی چنگ کی جیسے لا اینڈ آرڈر سچویشن سر بھی ایر کنک بھی شما کجا فیلئر سمجھ گئے کہ زر ایر کنک بھی گیا تعیناتی کنک بھی گیا آسامیاں کائے گیا اور مردم بھرتی بھی گئے لیکن لا اینڈ آرڈر سچویشن اما کے امائی تو زبردستی کا پیجا ادھر لا اینڈ آرڈر پر زراغوں شاہ مینٹین نبی یہ پولیٹیکل لاتے مسئلہ ہے سیاسی مسئلہ ہے جب تک حل نہ کرے جی پی ٹی بولن تو مسئلہ ہے جب تک حل نہ کرے وہ یہ ذرا ضائع ہے کہ نہیں نیچو تو بلائے فورس آور تگا تو آئے بلوچستان کونا فورس نہ دیں تگا ہمیشہ نے اخراجات دے گئے الگ مثلا آئی تنقید کے علاوہ بلوچستان گورنمنٹ پے کرنے گئے بلے افسوس سے دلیگا تک ایک مسئلہ حل نیم کا نہ رو گیا یہ سیاسی مسئلہ جب تک شما سیاسی حوالے حکومت ملوٹی اور یہ ملوٹا اس لیے ایک وڑا یہ ذرا نہیں ضائع کرنے گے جی حاجی صاحب شما ایکسپرٹیز چھے گوشی حل چی ہے چونکہ شما گوشی گئے کہ سیاسی حل نہیں مگا چھے سیاسی حل بے اگلوٹی تھا سیاسی جب تک تمام پولیٹیکل پارٹیز جب مسئلے بدقسمتی ادا یہ مخلوقہ رہا اوٹے رائٹس دیکھ نبے گئے ہنی بلائیں ضلع میں گا اوٹ بھی تھا میں گونا کجام رویہ ایسا اختیار کو تھا یہ انداز رویہ کو تو بگو کجا تو لوٹے کے ادا پرام بلوچستان یہ وڑا نبا
अजय कधी मा ये चीजाची दर काय के इलेक्टे निमगा कधी बलूचिस्तान रोती सेलेक्टे निमगाची दर के सिलेक्ट बिल्कुल दनिगा इशानी आम्ही चीजा वाजे कनक लोटे दानी सेंट्रल कमिटी भी था निवास माउसा मस्कने ये सिलेक्शन है दंदा है है आगा शुमा यल्ला था गोड़ा बांधा नेशनल पार्टी भी मजबूर भी गोड़ा पार्लिमानी सियासता भी यल्दा काम वाजमा गिंदी की ग्वस्ती के रूचन जैसे एक सेमिनार इनकाद कनक बुता कोएटिया आइए बलूचिस्तान अमन का गहवारा शुमार नसम जी एक पिक्चर क्रिएट कनक भी गई एक क्लीन इमेज बनाई नक भी गई लेकिन पुश्ता जैसे अमा जुल्म और जुराकी भी गया आइए ये सेमिनार चुशी सेमिनार शुमा समझी दाश्त कना इधरो चीज़ा ना तो जबरदस्त गप्पे जो सेमिनार ये को था सेमिनार तो का अमा मकलू का लोटा न किता कि अमा फायदा हमें जंगा चे फायदा जूर गए हमें मर्दम लोटन के बलूचिस्तान अब्दुल्ला सिलेक्शन भी वोट में भी हमारे ना स्टेज देख भी हमारे नहीं गप गोशदार भी भले इधर बलूचिस्तान तमाम हमा अहम सियासी पार्टी आन अहमियत एक नबी तो ये बाई काली जावे लिया कनगे इधर काली एक बहाने मनियाला ये जंगारा ये वक्त तवील देख लोटन खत्म कनक न लोटन जी वाजे एक देखिए क्वेश्चन शुमारा जिस कनक लूटे कि जो स्टेक होल्डर्स आनी इधर इम्पोर्टेंस ची बेग लूटी कि अमन अमान सूरत आला बेहतर करने के वजह दौरान स्टेक होल्डर्स एक जगह बिबियाँ और जो वजीर दाखिले या गेश अच्छे गेश एक्सेसिबल भी मानचो गेंदी के सेमिनार भी बुता ही सेमिनार अभी जो मीडिया बुता आतवार कनक न बुता गुड़ा एक पिक्चर वत बनाई नग और वत शेंग कनक एव बिल्कुल सरासर जुल्मी और क्वेश्चन जी रगी नया ये हमारा एक चीज़ें जवाब देगी नहीं पमिश का मीडिया भी तवार कनक न बुता देखा ये मतलब हकीकत को मंगशा ज़्यादा ज़याएं इधर मखलूका को बलूचिस्तान मखलूका को बिल्कुल मजाक बह गए इता अमा मर्दमाना फैसला कौन इदारा है तो का नादिन तक क्या डमी मर्दमा आए ना एक इख्तियार हुई ओ इधे ना इधे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ना प्रिंट मीडिया रा अहमियत देख दे गए कि बाबा बलूचिस्तान या कहा सी लगता शुमा ब्यागो शुमा शुमे सोर्स सी गुशा इधर सियासी पार्टीज हस्ता आयन लूटायनक बीबी नादिनक बीबी इधर वही जंगारा बेबाकायदा तवील देगे खातिर वही बहाने में प्रोग्राम बिका इस्लामाबाद पर पेशदा देखो हमने बलूचिस्तान के लिए बहुत बड़ा काम किया ये वर्ड ना बा ये बड़ा चीज दे मान जी बाज मिनटवार हाजी साहब एक बात इम्पोर्टेंट अमेरिका के मीडिया जब तक शुमा ऑन बोर्ड ना करनी और एक पिक्चर ही सिर्फ एक क्लीन पिक्चर ही पेश करने की कोशिश करनी नी आ दौर नहीं कि अमा दौर जैसे पहला बुता और मर्दम मालूम न बुता अमा फीड करने की कोशिश कनक बुता और अमा फीड कनक बुता अन्नु मर्दम ब्रॉडर एक्सपेक्ट सर राव क्या मर्दमानी एक्सेसिबिलिटी अस्ती मीडिया सर अस्ती और सिर्फ मीडिया ना सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों जगह ने मर्दमानी रसाई अस्ती नू कमु मर्दमाना जैसी बेवकूफ़ बनाई नक मुश्किल ही ये पे में सेमिनार्स में गिंदे शर्री अबरी ये पे में सेमिनार्स बैग लेकिन सेमिनार अमा सूरत भी कि अमा वाकई जैसे बलूचिस्तान अमन का गहवारा भी मुदाम में करा में खबर पैदा का मगिंदी आप सरा नुगा सिक्योरिटी फोर्सेस से सरा हमला बुता इसे अलावा मगिंदी गस्तिगे शपा भी यक हमले जैसे सिक्योरिटी फोर्सेस सरा बुता ट्रेनिंग कैंप नहीं सरा जैसे जोसक बोर्ड नज़दीक यक जैसे ओरशी कनक बुता तुरबता त्राक बुता फायरिंग है जो भी चीज़ की मजनी वाक़ बुता कि आउदा यक मजनी क्लियरेंस ऑपरेशन ही कनक कब जब ये दोनों चीज़ा नी ज़रूरत न कपी ये जो बजट पंजो या करब कलदार एर करने के ज़रूरत न कपी ये जर देगे एजुकेशन जान सलामती सेहत सर इस्तेमाल वैन थे नू समझ के कि आओ बलूचिस्तान अमन का गहवारा बुता मैं कोशिश करनी कि मैं गुमा सीनियर सहाफ़ी अल्ताफ़ साहब बलोच साहब जैसे मैं गुमा लाइने सरा बैठी आई के गपोतरान करने आई मारा कमो एक ब्रॉडर एस्पेक्ट गुशी और एक ब्रॉडर पिक्चर हमारा पेशदारी नी के असल वजूहात चाहिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है बलूचिस्तान जैसे गिरदार न हो गया। अस्सलाम वालेकुम वाजा। वालेकुम अस्सलाम।
الطاف صاحب بلوچستان مگندی امن کا گہوارہ بلوچستان یک سیمیناری انعقاد کنک بھی مراگشی برجم دارک بھی بلے میڈیا ادھا توار کنک نبی ای چچکی مزنی ڈاؤن فال ہے کہ یک ریاست ہے جو اس پلر ہے یک حصے یک کرداری داری میڈیا اور آئی چوشی یک امپورٹنٹ سیمینار ہے تو کا جیسے توار کنک نبی منتوار مومل مل انچو کہ تو کوئی سیمینار ہے گپا ہے جو کہ کوئٹہ بستے کے روچائی سیمینار بودتا گا تو انچوش گا کسی تو کا صحافی توار کرنگ نبودتا گا بلکہ چیزی صحافی انچو کہ ما ویڈیوز یا فوٹیجز آئیں تو کا گندے کہ نشتہ بلیا صحافی دراصل کوئی کوششن نکو تا بلکہ وقت اسپیکر بودتا گا اسی بنیادی وجہ ہمیشہ بلوچستانہ ودے کہ ہر سال بجٹ پیش کنک بھی تو بجٹ تا لا اینڈ آرڈر کے ہستے گیش ترجیح دیکھ بھی تو ایجوکیشن آچی بعد اگر دومی مسترین بجٹ ہیں تو لا اینڈ آرڈر ہے بھی باقی تی ہیلتھ ہیں یا ایگریکلچر ہیں لائیو اسٹاک ہیں فشریز ہیں دیکھے بجٹ کم ماں بلے لا اینڈ آرڈر کہتے ہیں آئیے بجٹ سخت بات زیادہ ہیں تو اس سالہ 2024 اور 23 سے بجٹ کہتے ہیں 62 ارب کلدار ہیں بل اس کے باوجود کہتے ہیں مگندے کہ بلوچستانہ امن و امان ہے لا اینڈ آرڈر صورتحال انتہائی گمبھیر ہیں چونکہ وہاں گندگاہیں کے فائرنگ بم دھماکہ یا دیکھے علاقانی صورتحال مچا رہے ہیں تو سخت بات کشید ہے تو جہاں تک کہ سیمینار ہے تعلق ہے تو یہ سیمینار کے ہستے ہیں ہمیں بڑا کنک بوتا ہے پیش دیکھ بوتا ہے کہ بلوچستانہ فورسز کے ہستے ہیں یا ملٹری یا پیرا ملٹری فورسز کے ہستے ہیں تعینات ہے تو بلوچستان نے امن و امان یا لا اینڈ آرڈر صورتحال کے ہستے ہیں کہ ابھی تک ٹھیک کو تھا بلے چوش نہیں بلوچستان کا مگندی کے چیک پوسٹ زیادہ یا سیکورٹی فورسز کے ہستے بعض جگہ تعینات ہیں بلے اس کے باوجود مگندی کے عام مردم محفوظ نہیں یا بلوچستان مگندی کے تیلے ودی کے بیپار بھی یا ایرانی چیز یا شپکے نام دیکھ بھی اس کے باوجود عام مردم کہتے ہیں آئیے زندگی سے نہیں تو ودی کے مردم قومی شاعرہ سفر کرنا آئیے جا تو اودا چیکوتان نام مردم مدنی پیمانہ یا تنگ کنک باں تو اودا فورسز موجود ہیں تو اس کی بنیادی وجہ ہمیشہ کہ بلوچستان عام مرد میں محفوظ باعث بھی پرچے کہ یکی تو بلوچستان مدنی پیمانہ یا ایک بجٹ ہی موجود ہے لا اینڈ آرڈر ہے اودا لیویز فورس یا پولیس اوید پیراملٹری فورسز کا فاقنا ہے تو کا کوسٹ گارڈ ہیں یا نیوی ہیں جگہ جگہ تعینات ہے بل اس کے باوجود کہتے ہیں بلوچستان لا اینڈ آرڈر صورتحال مینٹین نہیں تو یہ بڑے سیمینار پوش کا برجمدار اقباں یا اودا بجٹی مختص کنک بھی مردمانہ گوشت بھی کہ اودا ہمیں اسپیکر کے اسپیچ کرنا تو ہم پیچھے بلوچستان لا اینڈ آرڈر صورتحال دیکھتے ہیں بل مجموعی طورہ معاشمہ چاہ رہے ہیں یا نیوزز میں کہہ رکھا یا محالات چاہ رہے ہیں ودا گستگی تقریباً یک ماہیہ مخصدارہ وڈ صورتحال گندگاہیں تو قبائلی مردم کے اساں دیں پہ دیما عام مردم با متاثر بی این پی نا کردار شما چوں گندی کہ بی این پی وط امی وڈ جیسے اختر مینگل صاحب وطی ایریائی وطی لوگ آئیے بھی اتحادی سرکار تو کا بائے کے باوجود آئیے سچویشن گردار کو اتنا کرنے گیا بچہ یہ تو سردار صاحب کے ہستے ہیں وفاقی حکومت اتحادی یا دو منسٹری گو بلوچستان آئیے حکومتہ نہیں بلے بعض معاملات برابر آئیے صداری ہستے ہیں تو وزیر اعلیٰ صاحب کے ہستے ہیں آئیے ایچ گپا ڈینا ہے رد نکا ارچی بگشی کت کا بلے چونکہ یہ معاملہ وڈ ہے یہ جو من کے اللہ دیکھے جا گئے ہینڈل بند پمیش کا حکومت ہم بسانا چو گستگیں چیزی روچہ پیسر مد اس طرح کے وزیر داخلہ شتگا دیکھے بلوچستان اسمبلی ممبر شتگا اس کے باوجود وڈ صورتحال کہتے ہیں روز پر روز کرابوانے اور سردار صاحب وطی اسٹیٹمنٹ ہے کہ آؤد مردم مائگریٹ کنگا اسی وجہ ہمیشہ کہ بازار بند ہیں یا فورسز موجود ہیں یا کوپورا سے ماحول ہے تو پمیش کا اود مردم نش نکنا کراچی یا لسبیلا یا آپ بھی دیکھے دمگا روگا یا کوزدار شہر نیمگا روگا تو سردار صاحب بنیادی طور کوشش ہمیں ہوتا کہ حکومت کہتے ہیں کردار ادا کر چکے گستگی روچا ما یہ انٹرویو دیما اتکائی بشک ہمیشہ کہ ماں وزیر اعظم صاحب پیغام سر کتا وزیر اعلیٰ بلوچستان معاشرہ کردار ادا کم اس کے باوجود کہتے ہیں بلوچستان وڈ صورتحال ٹھیک بوگا نے دومی نیمگا جالوان عوامی پینل کہتے ہیں آئی سربراہ میر شفیق مینگل ہیں آئیے دومی حریفیں عام مروچی میں ایکسپریس کانفرنس سے آئیے اچھا تو آئی بشک ہمیشہ کہ وڈ صورتحال کہتے ہیں پمیش کا خراب ہے کہ ایک سرداری یہ شہباز شریف حکومت سپورٹ بونی وڈ حالات خراب کا نگاہیں مردمانی زمین سر قبضہ کا نگاہیں چونکہ یہ وطی موقف ہیں بلے بنیادی طورہ صورتحال پمیش کا خرابی نہیں مگر پرچہ کہ الیکشن نزدیک ہاں تو پمیش کا الیکشن آئے نزدیک بو کہ سب
چونکہ اودا اختر مینگل صاحب اولڈ ڈے اور شفیق مینگل صاحب کہتے ہیں آئیے ہم ایک اودا اسٹے کے ہستے تو پمیش کا یہ دوئیں گروپ کے درمیان ایک جنگی ماحولی پیدا ہوتے تو اسی اثرات کہتے ہیں عام عوام میں طرف پیدا تھا عام عوام ڈسٹرکٹ گلزار عام عوام ہی مائگریٹ کرنے گئے اور آئیے ہی روک کپ گئے اور وتی لوگ پشتہ یلدیک کپ گئے صرف امی سببہ کے سیاسی ایشوز ہیں قبائلی ایشوز ہیں اور لا اینڈ آرڈر سچویشن سرا جو استے مروچی میں گپوتران کو تھی میں پروگرام ایدا بیتی خلاص اور میں پروگرام میں تہا جو کہ گپوتران کنگا بوتگا اور آئینی امی گوشک بوتا کہ دراہی سٹیک ہولڈرز آنی اور بیگ الیکشن چساریا اور یہ سچویشن گردار کنک باز علمی ہے ورنہ دیگی کس نہ صرف عوام جو استے یہ چیزیں تو کا پریشان بھی اور تکانسر بھی نو میں پروگرام میں واحد بوتا حالاس مناوتی ہوسٹ مومل سینہ ببیتی اجازت اللہ میں آرے